بيا كمال كنور اونلاين تي في مي جرام جديد غورجين بسبسكرايب مي جرام جديد با غورجين بجنواك كن ريادتي كي لرتن بيالين جان غواسمه غور بجين با بچار بجا كون بنغواز دان چرواچا توكي مشي لر چكلين كي فيديو راج بالين جان غواسمه سو سودان led roidni ni nunu champi mishale nomngek watchlet gwadan danen lal nede kontilet ka parliament ramkel mi boske en nunu champi mo ki minister kel reinen to che jaga woy kare lat bane kulinga dobdien woy ke jam Raman led alert ki alert right national legislature ni nunu chenom ngek Daniel Watch ka agasaus take mishala agasaus gwad danen dolke doletin jen chala agasaus ki duelan la dole alat keten karan mi chalat ke changa janar baro ko fay ngwan won ki da janar diok chalat re dolen wo chawarga mishikana mo chaje goro to baja gor anu de wuda me mishal ke nom ngeka dare long ray lat lo che de mot kamleda man cha kullat gwasa me jene shala da Canadian Continental National Legislature wo en ram me kila makor kira mala modela de shala jol nom ngek Daniel shala do jen bajo wilat en order me ki ler ko to de jawo be ne ke changa nar bakel ka paywan shala do la speaker jema nunu kumba chawran mi chene mere assembly ka kire do lo machalat meta committee neten ke December ke pay woro shanga badak ron kinda nyandaro ro shala do nene tinna ka investigation ke do me bagor ke je wote kare machalat mu ko dong shi jan gwade rieda mo chagoro ba ramadan en lede ba je take je en rama me mishalke enu nom ngek ki jol nom ngek ram kel melat melam peace ray parliament kamandana tikenten men boske enunu ki ramadan la speakers ka national assembly monaki ka parliament anyen la warga chagor ram kel mishali ki clack makwach nong shalaro MP nom ngek badi kap chong kamadana chalat kaje en mandana wash kaje en MP me wa akor gwas michi wok pes daro chela do nene gwas ndan lat ko ditin ke gwe ketin kon tin cha churare parliament ka shet ke yoro kon to poti kam ka MPs ne ke yoro kon kam ka laren kon parliament ka ki ne de kon let ka dwelambor me kwa audit kwa lat chaje kono te ga yori cha yor pin ka yo to ba ka kwi mi de kal ka ki ka kwi dol wal ka ne de kon let ka parliament ka pai war ron kin da ya da ro ki October 2022 chala do ne na cha ne ti shop ka kudamba kalu jandam di tilat ka parliament ki tilat ka dwelabor la jingone gwadana la rwani ngone la katen ne di kudamba kalu jandam di members ka parliament wachara mo kake chaja mo ke kinit shop ko waldi dollar ka kwi medical allowance ke ka kwi dol walin $15,000 te la kam koran ka kwi ko bran be palpoint be jaga jate wano wa me cha top kan yoti ka melat ko audit ki gwade dane kwa ngwana kwa kala lin melat ke je ka yodi ken chora ka kwi medical ka kane de kontela ji parliament chirama me ngon me chal honorable nom nge ka gwin tour de me shala do nena wache claim ki shala do to cha yo ten kona cha to ba te per yo kona cha kamne te kudamba ka jindan di mentrama ke kina down well di dollar tin ka kwi dol walen cha ne la private employees kine te mo to wanung rar te mo shitere ladon wono cha ka kam yo te shof ke kina well di dollar ba ke cha ka kam $15,000 ka kwi dol wal ke kwi mi de kalkadien ko gwada dan lat ko ditin ci yo to shi ko gem ci dor cha do ji go to cha ne do cha mo cha private employees am cha gu je ne ko na lat ko modo na me chi chong ka chi tok
ka shila makar kine kon lat ka ngot chika laro to endpoint en nom ngek baje yik tik ka ngot an ngot ko ne te ke je chalat ni ka jen paiwel ron kine da raw gwade da ne kam ke ramo kane ti chop ka kudamo ka linandi yor chop ke kine da wo de dollar ka kui dul walien en me en claim cha mi cha audit cha bla da cha ko to take you teach of ke kine wal de dollar ke $15,000 teach bat radian ka shwala to cha kam private employees kan private employees at all kine de cha nong to be ledo ka parliament ka ngani jen chi teje mo ben shu ramadan en len ngot ni nunu che chu gujo to ba je yik investigate ke ba do badan le mishit kana mo ba ngai ke je yo ti te chi gam ne re gwadanat ke auditen woke rar di ka private employees ni te de ke ne te de she benere parliament ka te cha ba kam yo ten ko ne pe ke ne ko na kula let ke ten ko South Sudan ko represent ne re South Sudan ke ne ko na ku dam ka le nan de den content cha kwandi le parliament ke ne ko ke na to te be yo ti chop ke kinit chop waldi dollar nyoko nango generating content moike ramo ke kina waldi ko migu ene kina waldi dollar minyo ke kuga time ki logic ka yoti ka nedi shop ke kudang bakali nandi wo ka yoto ngwan long dollar tishi jen ka jen gwase dane lat kana mo ka jen cha audit gwada danen gor ke te chir cha la te chorar ngu shalat ko ka yoti shalan ngu ka jimir kal ka cha je go to te ga yoti tel ka cha la ro ne to cha yoti chital cha kam private employees me charam kel ram shale jona gan mila gwan leri baka parliament me chayati chelar nene chona me rek administrative issue ki rek nenten kont le wano tinde winat ko tele do me te ne dishal how did ki ne de kont let ka parliament tele ka connection ki tele ka link ne kont ka finance kanir kolet ka agasawas jen parliament dit net reja mo tin tele kelling katil le rodiarar kan yo ti shop ke kin world di te de nyok loch nika ne ti kurbakal nan di tin ke ne ko la private employees ke yo wana jura to te private employees tele ka connection ke parliament ke ka agasawas dong de laro honorable nom nge kan chalaro to cha yuti shop ketato ichikorar mekan kon calculation ko de kula yudi chikaira ke jen gwasamo de kon minguich ko endor lade ken lel ke jen ken ne ti shop ke chana mi lat go ko gor kon bana calculation dan let bana ngai gwasame ba lat gwame biya kula ngich biya kula nen ala je kwisheme bia yure content de no bia kenen nat ke kurba kalu jendan dich kurba kalu jendan dich men ngwame kurba kalu jendan dich me mugu kona kurba kalu jendan dich mu kurama te ke kit ne wel de dollar de ka kula de kama dial ka yo ten content jere we ka South Sudan ka kwi medical ka ke kwi pola point dien me ku kon time ke ku kon loch chere mi yo to shop ke kine dang yo ti kin de kur dang bangwan with the kine ti jen baro with the DH dollar ti jen ka te wo ka ne dial shop ke ku dang bakalo jen DH let ka parliament anyok kan ne de commercial private sector ti cha nyok pay ti yori chop ko ti dollar ba shika nyok jen kan dollar ti jen de ajen ko wudu me te ke jawo ngum non connection ka parliament ne de kon let ka agasawas kan ne tin kon kan finance na we na mu ke yo kan you ti ko chela do to cha ne ti chop ko kudang ba kan jen dan ti tramo ka yo ti kina well DH dollar sorry banyok baka nyok chaka calculate jack was me nana je chana mun right titi ke kina well DH ne chala la 1500 kina well DH
tlo irodian no kudang bakel wirjen down dich ko $15,000. Can members of parliament receive $15,000 in medical allowance? Very good. $9,750,000. Ka private employees in kono kwa you can your pinde kula yudi. And $9,750,000. I mean more a wastage did. Aramame ko shagujo teleka connection tele August house again parliament indeed ke do labor teleka ling Canadian con to let ka parliament tele muko connect mende ko laro to neme te keling katin con lat corodian tele ram te keling ka kentity mnyuno shiramame shemijek shalat karaja dan and chalat ka queen woni maintain nathan cha ude mem cha honorable nom ngeke cha ja caption ko che claim mo che jalat ka dom gwe ko shejen cha ya chu caption ka parliament antama chalet cha ja caption no menemi cha doblo dien mi dong deje on ka gwe ke je cha ja guch cha laro cha ja caption war gana gatin ko ya caption cha ka gwar neme ajana chalat ne ko la National Legislative Assembly kine ko la dola dul ka kwi which so Sudan gwasme shi gwasme bara mu ci der chelat baje palu ka je ajan leer dan yin nga jan gwasme ka shi der dan chalat shi ajanen ko shi kan ngwan ci gol lat ke audit ten ke gwa dan linga ngwan ten di chalat tin cha top ngun shi ro la don cha ci natit ke no ko nyaka ten gwasme biata kamal